niä korwa no mburu nä ngiuga kuvinga na kuvinga wa county ikare kwayo nä rona kå ngä teithia tondå county iria igä rä ithatå ndare itarä na må rimå å cio igekara å guo nä ciäkara itarä na må rimå gå kå gwetå andå acio twä na wathatå Ngai amateithie mavora na twä tå korwo tå tarä na må rimå na nä guo nä rauga tå gakorwo wa county igakoragwa ä na å boti wa kå thima andå ao tå kathimagwa tå kamenya å rä a twä karä te na twamenya å rä a gwä karä te twamenya nä ng'ania tå kamenya ng'ania rä u nä arorue nginyagia rä rä a akavora avora na akä avora acoka matå ra arä andå makamwä tä kä ra because there is a lot of stigma to that tambuge niä wa mbere nä wamende kå ria thirikari ya President Uhuru atethererie every county ikorwo ina uvoti wa kuthima andu ao na niguo tuvote wana kurigiriria murimu ndugatambe muno tondu mundu athimwa korwo riu kugwetu ni turavota kuthima andu mundu athimwa no kwimenya na ni tukuvota kuroragia mundu ucio niguo ndagatukane na andu aria angi ndakathie gutambia murimu koguo no amende tue wana tue guku Embu tukorwo twi na uvoti wa kuthima andu etu guku na mbuge kuvinga kana kurega kuvingura this country it's a very delicate balance tondu wa mbere twavinga no athina kwavingurwa no ria kurekarire koguo ni ngiuga Ngai ateithie president in his wisdom he will make a decision on whether to close or not to close no tutithiete wega andu a Kenya andu a Embu tutithiete wega neguana nginya ukuru kuyo maina mavutitwe no voro ucio na muno muno anamwe no nira mwiguira ndana ni tukugia gikaro namwe irio ino ira kana ira target tondu ni package ya family 150 iria DTB ugite ni kuvandu wa Embu na tura target nundu ni mbirigite kuvesana irio ringi kavinda gaka riu turenda kuva andu aria maremirwo ni kuma micii na ni muona wana aria marayava ni aria matumirwo ni aria maremirwo ni kuma mucii nundu kwiyo na vendio ingi matauma micii koguo nio tukuthi tugicokagiriria ringi micii irio maturari mau niguo wa mundu egwe akivutwa ni wendo ucio twi naguo wa gutethania nundu kavinda gaka gutina undu ingi ni tue wa mundu uria vetwe kanyamu ni Ngai agerie kugana na mundu uria wingi ya ingi ni ravecaga andu aria akuru 70 and above nona naugite 70 and above no kwaumirire andu a muthemba ucio na kwira riu turauga andu a wendi mwega meyumirie mave andu irio na ni no anirageria kwaria na thirikari itikire gutuva irio nundu kavinda ri gaka gutire kundu gutai